za svu sreću nije to bilo 45. nego je to bilo 92. U stvari 93. smo registrirani. To je tad, mi smo otvorili u stvari prvi softverski dućan, imali smo dućan u Tesloj, kojeg smo dobili, znači grad, jedan bivši vlasnik koji je izlazio iz posla, nam ga je dao na upotrebu, nikom nije bilo jasno kaj će 93. usred rata prodavati softver, 60% je bil porez, ali mi se šalimo, mi niš drugo nismo znali raditi, niš drugo nismo htjeli raditi. Ja tad pokrenuli taj dućan, ona je prodavala, ja sam gradio servisni biznis, 95. smo već posle Microsoft Solution Provider, 97. je autorizirani support centar i ovo je to kada je bilo prije 2 godine, ovo ostalo mi je proletilo, znači sljedeći 20 godina, to jest 17, samo kramp na rame i kopamo u rudniku. Mi nismo klasični, da mene pitate, mi na početku, ja nisam nikad imao strategiju da nekoga akviriramo. Iako prvu akviziciju smo napravili, ja mislim da to bilo 99. 2000. u Rijeci, gdje smo jednu malu firmu kupili, to je s njima smo se spojili, ali u stvari smo mi otkupili njihov dio i njih ugasili, jer su oni imali prvog riječkog sistem inženjera, Davora. Onda, to nam je u stvari bila prva akvizicija službeno. Onda smo 2001. smo mi prodali svoj dio Mađarima, onda smo 2007. mi kupovali to natrag, da investment radili, jedan od prvih u Hrvatskoj, da smo vraćali novce i reklaimali naše vlasništvo. Onda smo već imali iskustva, pa smo onda kad nam je Sven Marušić, koji je naš prijatelj i dugo bio partner, rekao da misli da ako bi s nekim išli da smo to mi, onda smo realizirali tu akviziciju, pa je to tak, pa onda smo, evo sad imamo još 2 potencijalno o kojima razmišljamo, ali mi svemu tome pristupamo na jedan inženjerski način, mi ne gledamo, ne znam, jačanje bilance, mi volimo dakle stvari koje bi nam pasale u naš portfolio, a omogućavaju nam da ojačamo. Tako da, sad već ovako, kad ovako pričam, ispada da imamo iskustvo merger acquisition, u stvari, evo, to se dogodi, sve je to slučajna strategija, znači ako je prilika, razmišljamo o tome, ali inače nemamo neke planove akvizirati 5 firmi pa postati veliki konto toga. Nama je regija Slovenija, Mađarska, Austrija, znači tržišta, nema smisla ići na tržišta koje su gore od Hrvatskog, to je moj stav uvijek bio. Znači mi regiju smatramo ovo što je okolici Hrvatske, a barem malo bolje. Iako Slovenija je bila bolje, sad pitanje da li bolje ili isto ili još malo gore. U Sloveniji, koja je dugo bila značajno ispred nas, sad je oni prolaze kroz jednu krizu koja je blaža od Hrvatske, ali proživljavaju puno traumatičnije nego mi. Mi smo već naučeni na krize. A Mađarska je tak kak je. Mađarska je nakon dugo godina značajnog uspjeha sad isto u jednoj čudnoj situaciji, ali zato recimo u Češkoj smo otvorili ured, tamo je i tehnološki i financijski situacija značajno bolja nego kod nas, tako da to je jedna od stvari što je interesantno, mi još u tradiciji imamo taj, nama su Česi i Rumunji uvijek bili neki primjeri onog s čim se ni ne treba uspoređivati, danas nas Česi šibaju u pristupu, u novcima, u tržištu značajno. Evo, Rumunjska, Bugarska, koje su prije nas ušli u Europsku uniju, isto ima vrlo jaka tržišta. Tako da, ja bih rekao ovako, iz hrvatske perspektive, ako je regija zemlje koje su blizu nas, a u Europskoj uniji su, što ja smatram da je neka prirodna definicija naše regije, najgori smo. I to nije loše, to je prilika za izvoz. Imamo znanja, pa onda kad je već tržište loše, možemo iskoristiti da malo čepimo. Mi smo u Sloveniji jako puno izvezli prošle godine, u Pragu ove godine startamo biznis sa dobrim perspektivama, tako da evo, u toj mojoj regiji situacija je dovoljno dobra da se isplati iskoračiti i napraviti posao.